Sompa TV. Online na pese utie ya sompaonline.com. sompaonline.com. Eho nyina no obetumi ahia ye kama. Sisi de ye de suahunu na ebre wo na yewia ene ye ne owura no ewo nkomodi enura se obekaya a wa utie no okodi namfo bi achi se ne kurumfo ekowi akire no na asem kese na eyaba suban ode ne hunko wura mu no ekosi sen eno ete kokoda omo anu no omo ye sa adwuma no ebi wo hin sesei na ade na to no ne to no achi no asem bisa ne se ade na aye na brabo ene yebesua de pa e wote ase na mu bra na menim dwumadi ekosi diakosi asabre de mami nyai mawo usum body a no sum kwadu eye abebu na ewo nkrase enti yana yitie no ewo suahunu so no yentie ni yi akosia me ma assignment bi kra ye wo abebu bi wo ho a yana nanu mabubu dada odokoduru kwadu a no wajam ho eni sa niema ni nyina no nya daje boaboa no ewusua hunu so oni problem na ye wo bi so no mo a ne ka no ye ya dan okay ne ka no ye nka no sade esitie no yes eno so nyina no ye behwe ho asem okay na yaka okay pampa so jase hene na o sa bra na nyame fa okra ensie emre bi no oni mi di nkomo sa asem we ye panika pa ansa na edihwe ho beba no no ka se obu on ma omuta kan o se won nani abrese krodom sa na ye de yaka kan se ye ni abrese krodom ba ono no kira se eye kondom ekun won mo ko akon no sa dom no obi e no ma wo ko kon a wasreda dabi nti dom no a ekon da bia wo mani abre nti e kan se na wani abre se kondom na ye yaka bom kondom na aka ho okay but won ti asia wo be kan sa se no an ya beto na yeso ye kan bi ya na amana ba ne sa okay nti ye ne ye kosua hu so se de waka no me ne sa ba pepa me tifo so nya bi pa na yesua e de ti den sa abusanfo watch out niam bebre eba ewo na menim so titiru akosua segment a ye frɛ no suahunu no akire ye bebo mu nkomo na se de ye de asi kakra akosia mamenti o medase atof ebusua ye nchiachia ye hu biem ena nso nyame ya adomu o sade ya bai se wo na wo sabe dra somdwemu a nyame wodana wotimi sɔre a nyame koro ya ye kwa ye ba ye de mu nyina ono a na ye da no aseda enkanedin ena nso so ya sabe biem ye se usum body a na osum kwadu ensu ebi da body anye ye no nya den a kwadu ebeboa wo yanka ka ye ho kakra se opanye friend self fa kwan enam se ne ba kwasi nkwanta de wo ya akoda ne bia enioma ntentam wa akora na brabom asoden ene den bi bata akora ne suni ne ba ho ntino na mani di arehu bebre amana dwena nko no ankasa ne nua bema ya friend se Kofi abrefo ne ba Kofi asase asaso se wo tinani mpo de ahwa akoda ne so kukurum eno na eno ya ka ko wie se akoda ya friend se Kofi asase asa e ba yira so kwan ho se ne so ku no ka akra me na wie na sesia no de akwakoye no se ohia sika kakra ya obetumi de akwakotuatua ne ho aka e wo sukum na asakoba se ne nyina wie mu dia ono so bebo no homoden se obetumi apagya busua no edumasi baabi ekron na enam se na fa kwan ehunu bi pen wode ne ba kwasi nkwanta kotu suku mu antentam waka sa akoda no kosua droba adwuma eno nso so ankoyie ne ntino wode yaw ene abufu bi pamo akoda no Sompa ko sabani mu no so na kwasi nkwanta wo akoda keto akora ya wontwa ne nimpo
emfa ma hwa akoda ne se no sitie edidimu ama akoda ne yare besa na wotwe echi ema wonso timkeja akoda ne sako ne krechi na ene ye ba behwese asu ekwakosi sei usumbodi a na wasum kodunsu bi enhyase suahunu eye suahunu mpa Sompa 93.1 nti akoda ne firi mu saa no nyame anim ni eyi rafa okwan ya pa se akosi nkwanta eyo no ankasa na sene mu ba nyenchen oka bibia kira akoda yi a wanfa anya asem ono ane ba wawo no wanfa na ni amahwa akoda na akoda yi firi mu sabre ne nyina mu no na akosi ntehwe so dogo bi mpu no ape ababa wa no akwakofa no okodo beda no ono ana no ne hwibo mu eni wotena akodo beda tena hwa ne ababa wa no ekwoyi bai ma ehokwa de beye he ewukuru ni so anche eno hia buburo bi ba kyekere wo mo afei na akosi gye ne ho baabia ne nyi mpo aduane obedie mpo no se wo mo ankosera omunya bini enti wo ba no a akosi nkwanta kofa no kodo beda no eye so obepa kwan bi so apamo akosi se mpo asam kwara wode beto no so ama akosi afiri ne nchen sanse ba wo ba ye no wo hunu fasodie bi a wode abre no meka sane nyina muo no so na akoda efre se Kofi asase asa ya o papa afiri muyi meche Kofi abrefo ba na akoda no so di ti pimpim mu se obenya ne suku sika na wokotua no ho aka nyame ye na dom ema wodi pa nkakra edi wie suku no anche eno okopie kuro bi efra ne se pa adwuma ye mu na asa kuro ni mu no na adwuma titira wono ye no ho eye moa yen omo ye moa ewo mu na wono ye kua adwuma nkakra de no so na no so bia kuro nim enti okopie owura bi so ye friend say adwensa kyera ema owura na gye ne fel so de ne Kofi ema na duane na yire ne magye na wa tu ene Kofi asase asatenai na akoda no so ba wo ba ye no nyame anim ni no obuade obo ne homoden ewom se ne sika na owura ndema no na nye sika bia esombo bia sa na so ade anche am na anwinwi da awo ne adwuma ye mu oye di obetumi so obetumi anya bibi kakra na wode abo ne bra afei ekoduru mrebi mpoma Kofi asase asanya sika kakra to ho ano ka che owura adwensa kyera sa de aduru ne die opese oto aso na wokobo ne bra onya asase bi mpu a obekwa akoye so adwuma na wode didi Sompa 93.1 sabre ni nyina mu na nya owura ne de se Kofi be firi ne nchi akode na nso obe ne dai enti woye ne se ono ankasa wasase bi wo ho odi asase ne che Kofi ma ne hyase ye so adwuma eburo mako banchi bodie ne de kaka ho eno yiye ye ne bebre afi wo hyase sunsun fidie ya no nyenya na mahodo edi firi mu Sompa 93.1
ani gina ya ko fi no baye na asodo so nyame sane abehwe no na ye bisasa su owura fa okwan wonne ba kwasi nkwanta akodai o metimi akohwe no na ye kenso mu so asetene mu nye enioma nkoyi osumbodi a na osum kodun su bi da chi abodi anye yie no anya hwekura no kodu be yie dia ma na wodi ni saa Extra Comfort Limited wom na de mattress papa abedwa maso ope mattress ti apo ebe massage o kama ema yade bia ma spinal cord mu a Extra Comfort Limited one mattress a omudi abai ebusuan we Ghana he ya na ye no ye de famfidiem na ukona wonu sane wo mo ye no fa wakora ni beje ho keke ye wode ye de kwayare sabia mattress no ho asem na making ye wo student mattress wo ho tie sukufo mu die wom ene wo queen size king size ne de ka ho ni nyina bi wo ho ya won mo ye opedi oda so be massage won so Extra Comfort de abusua ya te wo so na ya hwere won ma ba ma yade ni nyina to atwa ya ma amenum jonfo ma drawer fo mu kototo bi wate na mattress papa so na mo hontomo nipa nso yome ya watwoma francho ya benfo ase ehwa na di adwuma mo frɛ ho woni panyimfo ni nkomo hyehyɛ bia de wo ho omo na obeka 0242 810 705 0242 810 705 and 0203 868 664 0203 868 664 New Zet Natural Mineral Water eyensukroje ensu idea famfidiem yarehema giatum se eje ansa na yede ba na abusua ensu we wonom a woni typhoid tonkwanta mapai ye wonso dodo no ho no esi won mo cha na pampan kora bam we die ne ntesa emu meya totoro bia ni enkofa ha bia amfa mrew ye dia famfidiem ene ya sa prumu me kwara me friend kura mu nsuo prako pesan se emu ode eye New Zet Natural Mineral Water okọ adwama so a abusua ewo ho won mo muton nsuo mu kopa bi na mu ntu abeboa mo na oton so a ekọ hare so pa ye wo kuma se Brahman West Bukutu Junction obehu yen Obibini Blackman Company Limited ehonom na ndoso puoni gu ne mo sane nso sankran atomic hono ma Asoman Road eton bi wo ho na sunyan so ebusu se cha ya ho ma ne 0208 183018 0208 183018 and 0244 620294 0244 620294 Silent Night Guest House and Event Center sunni Silent it say afi enya den ye be ware apono no ye ba tubi birthday ne ye be ye nemi ceremony ni ade ni nyina da be koso na nya ba bia sa Silent Night Guest House and Event Center e ho so de oyi mfonyi na busua a chansa de wo America edamu kroji efe sanso ho environment no kura no a etiapo na se wo pa ba bi nso ada ma ho atowo a Silent Night kro no a wo mo guest house akona fefefe air conditioners ahodro bibia bobom dede bia me hawa dwene so nkro so ni ade wo no mo to nkwanta mapai hyase no to nsafre ne mom hye no so ye YPT kwan so wotra police station no a ewo ho no a next junction eho na abehu yi 0596 103 338 0596 103 338 and 0540 942 916 aperitif on ye nom de agu yambo e ma ye minimu ankasa te se wan ne atumi adidi wono mu toso wofuru na ye chekuo no nya bibia o obo no hyehyɛ wo didi wia na obo na hyehyɛ wo saa woje ho babia anye
Obi so kura mpo ma wontimi ni di ma no ho nto no sane wo pɛ no. Eyema ma papa na yema mpanyimfo nso. Eya aperitivo bitter. Wokwa wo so aperitivo ewusion be yi dia kyerɛw. Ewoto akuma bi mtutimi de hye obotom. Mepacho nyansa ebo. Edi se wadwen da so wokono ma abobo atete atogata mu a mepacho wadawroma enyansa. Ti wanum na watumi adidi. Fa ya homa nam ne yeni nkomo 0246 270221 0246 270221. Okay. Tough. Agosia nyamiti ase. Nyamiti bi. Toda wiase no wo hwa na bibia si. Okay. Na akire wiase se obidia. Bidia na waka no. Enti enura na Menim oje. Edi nkomo. Say obesi UK more. Oh. Yeah. Wow. Na watra Ghana watra bruchiri. Pero we are no waka kire say ni nyina mu no. Wiase obidia. Wiase obidia. Yeah. Wiase owura. Owura. Eti say na obefa abobo a. Esa wa. Ochina obeja ho akọ. Na Tofiakwa ya kan so efu. Sa. Sompa 93.1. Say onim say we free BJ design. Say me hu say atwudwu say ya na say. BJ na eko. Kumase pankro no market. E ho na odi ni twu. On a born. Fresh. Nyama me na bebo me a. Ka mbeka asembi. Enzo ahwa na fie oni atuma fie. Enenka. Ne ya sesa me dia firi nkwan homa ni. Nam se nenka. We asemi sa na so be kaguma asum. So ho. So. Se me ya me wi na ka makoba amane. We na ka mapepa myself na me no mako. Ti se no de ka ma ya madwuma. Ka maboa wo kwan bi so. Ba sen keja. Me ba we. Oh my chiara no mre. Ya fa ntakra o jempa. Ojiji wa no wasa ko kan to kwa ma. Oh ba ho ye fe. Kosi nyame. Nyame de won na ye. Mo ye fe. Ka jira ko masese okaso obeba fi but me hu no. Lokre. Say wanga sanu ni adaji. Akosia. Ai Sabi ni se wote he wono so ba na wo. O mampanye kufu adokro nya kwane Rebecca abonkomo. Oh ana o mbeki appointment. Esa wala. Onu aga na nyina akura so no nya bre. Okay, abusafo. Bibiesie na watene nkanedi de akosia ajewa kode boatin. Sese school fees mommo aboa mo ho. Na montwe ahoma mfiri hamfa nko ni fie. Na momfa microphone kosi ho. Abroso asen. Onya firi ayikofie a na chese news editor wi a na selase de kofie. Ya kan firi ho ne de aba. Di no no eba sa. So yehunu no wende. Oh, tough. Azabu. Okay, secretary I want to be better. You ready or besign? Ai, kesi na you. Ba nyame ti ase. Oh, nyame. Nyame woni break. Masa. Oh. Na di bizo aba odi be. Okay, I said I'm my ferry say. Odi bizo aba odi be ya wono ani hwe. Someone na moyo hu adwuma. Na ji odi be kire ya na. Okay, abusafo. Sabre dia school fees ma me kwan dia me dan me hu kakra bi aba. Na eba me ni owura no ebe hye yen komo na se nra. Ba bi e hye nkomo na se duru ye no.
na yenko ura no so was what boachampa chum okay and then I would that na ejai what to swag in one kasa already I said I was here chanting some from the me I wouldn't am okay ayo and so Oceana na mo Rocky the darling the Oxford boachampa chum Immaculate International School at Menim tell mo na akoda no school okay and then when you're 6 years okay enti send your the swag na chance ne di enim so de be wa kuli enti Oxford ye ma awoda party na me won hyiraw nyini be panyin pa o ma tadua munya din en ne be boa wo na wanya aware panso akọ akosia ti akwara ke to de wosra man no oh yes akosia hu hia papa akosia se nkoyi o to bi bi won nyini akosia se nkoyi o oh to fre oh ade ba kwa na me man wanya de kwada wanya mfie nsia ebia na dache na me bayi ebia na so ho eje wo se me hase sra mi ntam oh no akire bi na eja akosia we die no kre sampa ye we die oh tough amga akosia ya se kan kre cha dan fon se dan fa goro we wo se me kan kre ndio bo nyame pai ti we wo yango ye wo akwanjire ngobo we wo mpa ye ngo ye wona ita akosia obi tadua mu nti oh to akosia ya na ise die am se ntaje no waje afa ya kan ka se okay and then so akosia me yonku bi ena ye na woda oh wow en ho fe ne din ede Nana Tufo Junior ne ho fe pa bro menim se wutie me bar me bom pai se na menim so me ne me bra ibedi nkomo oh wow akosia wanya problem bi oh na ani da so asan me bom pai se erade be fa me so no aboa me nua Tufo enyi nyame din o ni papa na wanya how bi e woni padua no mu na esese okoye operation bi a emu aye den serious ama me nua no brain anso ene na woda bra pompa ye wate nyame ne hene nyame ayo hene otiase obetimi ajewa free how bi a wo mu amen menim se nyame be amen erade nka ho Nana Tufo Junior yankopon hira ochira nso eye me ofase Linda John 4 ono na obisa me kan se mo radio so na me kan hasuo ai me kai no pa obisa am so fa hasuo ye de kai pa obi oni nam nursing training no to fenya wanwa obisa am so fa hasuo no den enya wanwa se ne no amane penso akosi enya amane penso asaba na wo kan sa amane penso enti na menim wo ho no enti ye bekyerɛkyerɛ nkakra oh to but nenkwala ide ya se omo se ofa ne o kan hasuo radio so na hasuo na ti sen to friend say ye te hey laptop wotwam 20 years baby sa me hasuo se na beka sense ye te laptop CCC ani enka ne no so na mo ye radio no na mo ye ne sa okay anti o dey defend no why okay I was for straight forward yenko owura nura ye ne hye nkomo ase efa ayonko bi a wode ne ho ekobo wo mo na nia afiri mu aba enura wona etie show yi na opi ne ntoaso atie ebi so a enekra na obidi na fidi ato ha bema akwaba ya na ti say nyame adom to fi me ho ye okay anu how da yi de nyame adom me da yi pa okay afa na bia obi abie na fidi no de ato ha enura nya be 40-50 minutes bi edi nkomo me be so de sima be baako mienu bi bo tofa na yetisi ene de no so to fi me da so nyame nchila ne o producer okay ewo oje amoje me ne be kan me program kire mu na mo de me aba infra me se me ka ni atome enchere Ghana man na Ghana man enti Sompa TV na omfemu aba efa emo ebla enra ehye dwumadie no ase na enra no ya start free baby a na metie ono so me so an nchen na me tran ho no na ma me ne ha me
na meni problem bia e wo maame no enchen na me yama dwuma kama but eduru ba bi maame ko hu ma yonkofo bia na me no nyina free club akoso na bra me ko hu wo mo no ba bia no mo tie no e ba makoma mu se e wo se me nso me de me kotena obi na me kotena obi ema nia e film bae no amfa ni je ne ahoto ama na me free maame ne nchen kura no maame ne mankra no ema ebeye maame ne yapa se matra ne nchen fe bebre na me free ne nchen na mentumi ankra no na metu e free ne nchen enti ebra me ko mu no so tebia na me ko mu no mani anje na entumi amwa mablabo nso ebinam ayonkofo no echi amekodi ye no na babia na mene omotie no mitu efri ho na bla mitu free ho no mekotena babi fofolo babi na mekotena ye no nso no ni ana omote babia na mene omotie na mekotena obie no subaya no mu womu no enu nti na ma medwane free na nso still na no mesai eje wo mu enu omotena biem ema de man be fa mu no na eni enyan de na menim ye na menim nsanom na menim emasem enam sanamfo ni nyina so ema me hu sanoma ne ye na omo de ka ebokro no etutu botom ewo kam ni nyina na menim ye omo kire ni nyina ema me hu ye enti no ebra me be hunu eye no nso no me beti nkensen ye de ewom tina cha say baabi anura ye bobɔ so beduru ye ne ye namfo a do opɔ namfo a me do mko bɔ okay enti ene ye nhyase mfiri ha anura say ye ba kan kɔmɔ na ye bɔ no a o ka be si say efie wura ne tuo e ma akɔtena baabi akire o mbe kan ho e ma okromfo bi be kan ho e ma mo ye be 6 boys anamoti efie baako okay akire wo se obi toka edemaawo edema me se me faka ne nya adwuma okay yen sha se mfiri ho enti bra me to free saa babia na me tena mbetena saa efie no mu no e wo so ame na yes so ame ha anamanye mpatase okay enti ebra me betena efie ho no nso no efie ra ne tu me no omo nso otu omo enti bra otu omo no me sa eje omo ene omo etran na ebra me ne omo tran no ni ana ekoso ewo first na mu no subaya no omo wom ene ablabo no omo wom no omo betran me nchen ebra me je omo no omo tran no sa subaya na ena na ye de ekoso okay ewo sa krono no mu ene yemfa ka enyeje enkrofo fon ene krofo sika no okay eno amu ena na omo betran me nchen no na ekoso enti no na eduru babi na driver sam ayeden ede ama group na omonam no enti no ema omo edada madwen se menya de metwi wo na memfa wo anya adwuma no yes sabre no obi taxi na de adwuma sabre no obi taxi na de adwuma okay enti no eno na meka bebi se time no mo driver no na me nkobi but omo timi eje car no free me nsam ede car na ekọ okay enti omo de car na ekọ a no mo de akoye adwuma no mo de aba na wunsuro akiri se car no ebeba se ebia wo de ama wo mo se bia fa ne se wo de ama spare ana wonim se spare driver na wa beje no guys no mo de ekọ no eye kro no mo kwa akọwo nti bibia ma wutiri mu se koba se o de car no kọ ni e chi car no a ubenya asem tofi eno a me kan se bi kire o se enipa na ye be di na chi na ye ne nam no enipa no etirimu osum papa eni se obi anam kika se obi ne secret e de kire wo na kire no oye wadwen se onsa eni na chi a ebe ye den e de amawo enti no ebra me de kan na ma wo mo o mo de kono do e wo me se ehu eba ayam sisi eba but at times me te kan mu a na me yam sisi me kakla se me de kan ma o mo ekoyi de na kosi ye anade na koye ye in the times no eduru baby a me de kan ma o mo no
at times na me mfa car no enko ya adwuma awia biem na me mfa car no enko ya adwuma awia biem basa na oye na enyeska eyesis se eduru sa na ono odi ka hye me bo se me mfa car no nsi ho enti anwumle no ode me sesi be ye de be mame enti me de car no so esi wa anwumle no ode me sesi ye de e de mame okay enti ema madwen atwi kodi na chi de na ode me ye no mu no because one kwa adwuma but ode sesi ama amokotia ode me sesi ye de e de abreme okay so ndo ode me sesi abreme de awosem de car no de car no si ho enti duru mle bi no e na okasere me se boy na one na ye adwuma no onbeso one na be ye adwuma bi enti no sisi no obese me betwi car no e de ma no opese obetwi car no obese me twi car no ye de ma no okay so do emu ho yemfa sera kese emfa ema mizo abusiafo me ka mizo dia na chese me ka Ketchus marketing for omada roma omdi mizo food drinks aba na ye wo mango one ewo ho ene ye wo fruit drinks fruit one so ewo ho na kwan ya fa so aye mizo drinks no ho esewani eni kwasa wo ka kire eye drinker me kam forma odasani biara otie mi anwumre se kope mizo no na de wo munie bowura shop bia ye ton drinks ukoduru ho a wo se me pe mizo so okache wo se woni bia ka che nsem pa chokofa bibra na abato ba abato ne se obi a wanu mizo bia wo sa osan no mfoforo wunya dibi ka wanu se pain evi se unhunu bibie wo mu a e kire se onum a e de haw bebrew drinks bebre wo ho a e te se ka e de kala na agum babe pese wa wutie mi anwumre no okopa mizo ni bi na onum wi a obeka kire me se yes tofi nkasakwa ade ya kono but anwumre di school fees bo modern tobi mame no moate me kon do ankasa me kon do mizo no ankasa hey abuziafo hwa maka kire say ye wo country bi wo ho na wo krade wo so na de bre wo manfo a ya dom ene wo manya me ba cho frɛ 0246 270 221 0246 270 221 se ofri mampontin area na eba ana mampon agona jamasi area ho na eba wo pankrono ho ba bia enha wo ho emma sompa ha wodi wani kire ehwa overseas 21st clinic container bi wo ho ukoduru ho a manjada na nwumre me chiawo wo behu se container kama bi esi ho mizo ayemu ma bomoden na kotu ebi sese ayie parties ahodo engagement ahodo ayeye nyina no eye mizo na yede ye na wowi a hye no nso ye wo 5G we ba cho eno no abusiafo edanso onomu a etimi ma wo gina wo nan so we ba cho we nye normal cafe a ubewie no na esan so de hawabre wo bo modern se 5G no ubenya bi na wanom na eno no eniema akeka bo mu ama na be 5G no ginseng ka ho green tea ka ho guarana enso eka ho green tea ka ho eno kwasem ne se ena grapefruit no nso eka obi bia de dana kwan mu na se na medi kan ye no open duduro to a 0246270221 0246270221 na me pa cho 5G no the branding crowd no edam sronko me pa cho wo frɛ a baby a wo bibia de bi ebebrewo eno so da nche a baby a enne se wotem a mo amugirigina kwan ho amutunto nsuo no anase mo amofa drinks ne niema efree other shops no okoduru aka chen se ope 5G enemizo na wankasa oto de kwa obehu mfaso a obenya masa mamintie oti afede e wabenya ne mugidi ama afede kan kwa amfa nya adwuma biem afede me mfa kan nya adwuma biem na
medical ni si wona anwumle yede anante okay na yede aye adwuma Tofiakwa ntino ebla onya mugidie no se memeje ka no na emfa ka no anya adwuma na tofina ehu abome na ehu abome because there's a guy back on the adwuma de oni na twam guy na oni na twam because almost a guy no ahomaso ayede abanimu okay ntino e wose wo yi ni fili ni lem na ope foforo yede show di o ka kire me no di na o ka kire me no Fatima kuma etu akumatu eba mu pa ntino ebla ye be kona mu no se da bi ye nkotwa bi na Tofi ebla ewura sport wo ensa minti minum no Tofi minum ye wow that time kota no ebe 4 no bi a wonim wonhya da hunu nsanom na nkasa no enti ema na menya kokoduro bi ebla minnim nsanom o start so dem be driver na o start say ennom nsa na bibia be okay no am start etwa kota no be 4 no afina vim bibia be hye mu se metumi aye okay enti ebla yetra ka na nim no na ono etra akire no banze ba kote front na mienu no eti akire okay enti mienu no omote akire no ba ko ene be yesa adwuma no obedo tonkrofo botom no okay enti se ka no ba bi ekubia e be fawo emfa ho ne ba bi awko se woko Nigeria akora be fawo hi we are say ba bi akubia e be fawo enti yesisu na ye kwa ese de o yi adwuma no obeja wan sado obe man nsa so bia no na wafa no enti e fa ne se pe dia obetra mu no ebe yesa gate na loko okay enti yesa gate na loko a na dia ofuka no na de otene nchen no na ono no etu ne botom se bag ne kura no se de oye bema ena wo se trouser ena se scan se ne botom se machine se ne botom obeto ne botom ayi no nipa kro ohun ana nipa kro no ohun enti omo etimi ka se ede aduro na yede eye bet enya aduro masa ye obi wo ha no na sele na ni esi abre won ho no ube da tunu botom a wo hu e wo car no because ma be fro car tie wo se mo ye train na team me boa wo driver no ana ba ko te front mienu ti akiri na sa aka ba ko me boa okay ti ba ko na obetena akiri no sa oba onu no bie do no a mu mienu no mo be ko sei na onu na tena ano nyeza sa enti de obefu car no ono no betwe akọ e de ama no enti otwe kwa se ono be ne se style se de na nan alo de aloko no enti o man engine nan no wo no hye se bia na na aloko no o man engine nan no na bia se o sika na da bag ni mu obeyi so fu na da bag ni mu so obeyi obeyi e de time sa 206 207 one na that time na enipa ni mo mo sa okay because se e ba sa ne nipa no efun ni ebeyi a ana nipa sika na ebeyi afri ne botomu a omo ko report omo se yaduru ene yede eyi ade no but yama woni ba ho se gate no aloko enti hwe gate ni ye enti bla me be hwe gate na ma wo no me ne sa de o tu botomu na ye adwuma de o tu botomu no me ne na ye adwuma but omo ti emuni de omo ye passengers but the water front no so e kan adwuma no the water front no e ready se bia nipa na yi ni sika no wo hu se bibia free ni hu ana and wo hu se bibia free ni hu a na wa ma wo driver ni sign say akwa no wo hu se bibia free ni hu ntia nya de yenko monkoi yendwane and then time no se traffic a chi se den se ekwa no mu ti se den isanze wani na ho na ode yenti no ka no twukura mu ba bia ode na nese pa ko sabe mo yinasi ana that time yinasi se yi scan wi a ana yi machine wi a na ga yenze mabusa na se okwai
dimbusan say okoya ebi o se me ko ebi a Dr. Mensa ebi am say Dr. Mensa men ko Dr. Mensa minduru ho sabre my operations that time ya ebi ana phone yayi ananisika yayi enti a drop no say onsi form enti osi form pe na away enti say wa hunu na say yakwa yakọ say hu no bi o chisi ya eno so yakọ na Menim enti enumu eno ana continuous wa enti ebeduru be asa ndie kumase na mo ye sa adwuma na nkasa kumase enti ye no continuous wa kumase ya enti eduru ba bi ema o ka kire mi say ze kumase adwuma na asa ndi enye dey ye ntrawo abusiafo sa akromfo no mtimi nya daji nya breka se ye adwuma asai say o sheda fan serious say adwuma na moye Tofi say oni ni ye adwuma no na say wo driver no ye mistake a wan we a obeku ara na tuo wo mo ho ana sabre na tuo no ho den time ni de etuo ni ne ho den time na e work sa yini mu de etuo ni no but usi freak ye sifrika num na ye adwen se ye be sia ba bia odi agola obeku ato atwene say sa mistake we a we ye no because unani na ho ono nani na ho e do ye list mistake isifrika num pa obe finish o eti sa da wo kan no mu ye adwuma no edi be sen eto aso be sen when say be 2005 no ebe see 2007 be 2 years e wo kumase na mo place bi pa ho de mo ta da mo ka no fa on say ye hwe ba bi anipa ka ho den ana nipa atwa ahia okay nti say hwe se watwa ahia na bia ka ho den na o ma wonsa so a yesu na namu a ye ready okay enye obi a na be fa no okay ye ready ansa na afa I don't know money dey na ready the water front no ready enwu ze way ebi a sika hye ne ho ebi a phone hye ne ho endo ya o se ye dey fa we na wa so no afa no endo fa no se pe na ave woni no ene do no ene de oti oya adwuma no ena enya enti ada se o mana atenamu no o two gate ni magaza gate ni ye dey gate ni emuntoy anti wo driver na obeka kire me driver na me kan kire say gate ni ye dey emuntu because passenger ni ntimi nkan kire ni say emuntoy gate ni muntoy okay and me driver na me wa hard say me wa hard say metimi aka kire say gate ni muntoy yeah because ebi a obitima reading no animu ho sa okay and you know say me ye gate ni sa na ni pan ntimi ade na no no ma me sign say wa ye dey watimi yi do no no ma me sign say watimi yi ade na na ma dog gate no so ntimi nyi ya no ama me sign say ntimi nyi ntimi ye dey me nkoso ma ni nko gate no hey na mani akọ gate no enti me ya kopi me say obeyi ade no enti say wantimi anyi a ye be dog no na yi na sini afa foforo okay sad brain mu no mu obi a mutimi yi ni bibi wo ka mu a ohun se mo yi no na mo press wo ka no Tofi beble wo ka na mu e wo ka no e ba sa mo ye dey efli kuma se be kwa kala na enipa no hu se wayi na de a ebi wo vimpa na Menim ebi wo vimpa obeyire wo se ade na wo ye ne fana de ma no e wo ka no e di se enipa no so no hu sa na no oye fast no agya de na to sit no se ede na obi same wo de na mafa ni me fa obi bia ndi bia nipa no hwe se nipa no ye cost trouble a obe haw ama squad aba se nipa no nya cost trouble a oya no afa na de no oye de na okọ enti obeti antia mu na squad aye de aba enti ube oye crown no ye nyina o ma onye crown no eze oye nipa na obehia ka na enye wadwen se bia ona na ode ba no benya betwi afa so ebetwi afa so e de wako butwi fa obi su sa pen de ntwanfo obi su sa pen bet nipa ne hu se de speed ni ba na ono ane be ono ane be de ebe be bia gina
na wayɛ dɛ wakɔ enti obi wɔ so a otimi jere nipa ne sɛ wayɛ dɛ ɔmfa ne sika ne yema ne foma no okay obi so nam a ɔno so wɔ aduro enti wotu ne bɔtɔm na woyi na ade a bibi hyɛ ne ho no etimi vibrate ne sɛ bibi bia afri ne ho ebi si wa kala eti wo da me pese wie Kumasi de na ansa Kumasi de na na mo ye no edubre bi ma apolisifoɔ chensi mu bra na munya nkonkran no beble apolisifoɔ chensi beble na one time bi ye yi man besika na ebra yi ni sika no na obegina o efle ni say belia and the blow obegina belia no na oteka no and the bla ohun ka no ma police for no sign say kan na eba no and then times na obeka bro no kra na mo nam so na ye na mabu akwa road okay and then time na ehu belia na me da me ho and me da me ho no ka kire police ni say kana dare ne ho kana edane ho no esa kana enti me yesa me muvu akona na omode ope victory bi be cross way policefoɔ no enti bla omo cross way no wan cross way nsi ani musa ena me gifa ho na traffic achi ewo evidence ebu akɔ pa na me saw highlight si so na me dey aban si so enti wo awusia me bia no be konche and the police for no za no omontimi omobai bet omontimi amba ema ye film wo and the black film wo no yanko hobi manko yanfa bu akwa hobi until the next day and e foul yanfa bu akwa hobi and the buy e be foul road for flow so and the black ye free wo e be foul road for flow no so no and e be pack car no ofie and the anwumle and I say dey ebusim say ye beza akotan na mo ye na wiara ewia na anwumle nyina e start e bia 6 o'clock e bo bia 10 na ya pon ndina tisa momu de ne de mo nhye dan kofie bi mu say ye ready obi wako iska o bank okofie okay obi ne yire ne mada ana bia obi oko all night ndi ye korob no nfie mo de na monye eno de tofe menye bi da menye eno bi da mo dia ne say mo robo amanfo ye dia ne say e robe o mo kem but say me tuka na yakofie na makọ robe wana say di to kosi usu ofie de tofe me nko bi da menye bi so da eti mo ye from 2005 ena ye tenemu a enti 206 ena ye started se be kwa kla and the black started se ye kwa kla no minyaka bia na ama signal ne se menyaka ne bi se ma be driver okay and na ma signal ne se menyaka ne bi me bawo nti Kumasi no na mutumi agi obi hu sika da krofa ne se mo cooperation mutumi nya be sen ebia yentimi emre fi na ne bia nya ebentimi nya be phones be 10 na ebia nya ska bia be 15 million that time na basa sa phones no muni pasa 3 as a 4 no mo yeden se ye wode ye toma no hey ye wode ye toma no ena at times so se o perfume ni bi wo mu a o betimi ye betu yi a ebia ye cheska na o be reduce abiafo menim se utie mi anwumre ye de bia ye wo kam ne ekosoro no menenu nkomodie mu no se obi di bia ye wa e wo kam kwan fa so je wade bia we tiase na mu nkomo ne ebo no passengers ne toda cry ye kasa obi kura tim kasa eye munyina ho mesom no obi bi ka ye passenger ba ko se mani bire no se mo man kasa sisi akora anwa bibi ba ye me eti
school fees be say dey na ekoso waka num aha dey ekoso waka num no obi aye bold say dabi munya abotre na mso menkasa tia sie nam dey na ekoso waka num okay oyi mami mo akwa ba ani so kakra mami why ayeja ati san pate na ose yanko pandom kai uti mu se wo pese o kasa adan na mi free eyi takwa ma akuro hello iti o mami na mi free takwa ma akuro ko chesia National station hon na me faka ena me hu me brazi amene ne jira kasasa ana ka ne be jira na se ekise ana me brazi se wo na omukasa ohu na me su da bi Menim enye me na okasa me ho ana se awu hu ni ana ena me se hwan o se na yana na ya ton su edika ba mezi extra so mamo na mi ni se ma wa e mazi ana dika bu sa me se na madam hu ti se ana me se me hu ana me se ana wo de mi hu ni ana se ende won ka me ja ya tentira na ba fu na nkwe ana mi da su na na me bra ne se o ko fu na mo nkwe ana me se me de me ko keke o se ho na na mo ko ni furu ka no na traffic wo mo ano patisu me ko tu crossing na di pa ko ni tini se sa eyi e che da me bottom se eyi na mo se gu atare so no na me di charge omuka se eyi sika nkwa na ewo enti omu frère mi frère yakodru eyi crossing se woni crossing pa enti yakodru omu free takwa no omu titi mu bottom sa omu wuhie wo sa eyi area ho no ni pakwa no so osi wa ha crossing ho no me ma de kwa na osi sa wa general for general post office enti ya isa kodru post office no na ono sa se me furu ka ni ana se ma furu nta oni se me penta ana me kura me tona ya me se ana ni pa bo furu ka na wuye ni se ma ji mi sa di pana na ba bo furu o furu ye no o ma sa bushit wi se na oba ti ka ni na ba be my drive oba no na o wo do for jina su se says na me chair onu na bushit ni gu mi se na brand se na oba plan oba o ti tu ha na onye ye no se o si e ko di post office o sa so me ko in last one se e ba no so atina se na system city mienu na 20 mienu e se mo ai drama na business na gumu se ma me ye mi hu se mi ye na sa no titu boto ana me system na bada so se mi hu ni sana se ana ada na o titu boto jawo se na wo ye da na o hu na me se ma hu so titu boto o se scan da me se o se da o titu ona na mi se sa o mo yon ko fu ati wo da utie ye o manya anwie ska no ya we o ba yini na me ko ayata mate me da se mami emfa wonsi ana ahoane de so abe munya abotre man hwe a story ni yenwie because enen so se me ni wie mo da mama me time kitwa bi sister brafi mate ma hu se wo frebe wo de nya abotre wo betime nka obi di bia di wana we ene tiase na mu ni we tia sie nam dey na ekoso wo ka nim eti
omo de car kwa akro no bo no omo de omo ma wo fie ho na mom waba kromu apese wokọ ba bia wote no ubeduru ni aye wo se femfram eti mukọ na mu bedu sa course no ye befa ai aya se wo pressure you just kai mu amutimu mu me kwan kra na mahome ai okay hello Eda. Where the protocol pao Eda mpasa majo. Na obapa Na mo to say. me obi di bia di wana Eda mpasa ai. hey ma sorry ba ho aka Eda o ko say wo no awon fa me sika mere. nyamtre rafi nyamtre o di anse na Eda mpasa na me kwa aguna. Eti mi dru faade. Na magina ho na ye ofia da no. Magina ho na mi nya aguna ka. Na mi musa ma de kwase ya be sia ma mi bi. O ma yi bode Africa mu asi ho. E wo kofia ye jansen no so. okay Eti na mi so mi gina wo mo nche ya na. Bra no ye no madam. Wo gina ha ka na mi yesi ayi wo de sama mponken. Na wo fa bra de ko pepo. okay Na mi da o mo aseja me froye. Me froye ka akonta sa ko renew health insurance me ne ko la die nyina ati so the policy. Na me ache ayi na the phone. Ani na ha me de afi me kwa fe na try na e kusa ya so ka e bet na no ya na try bi da no. Sompa 93.1. The bra ba ko ti say so ye de so e ro ma try na yi. Ada to me so. But God so ko try ni so. Since I want to get to try ni so to me ni ya sa be try ni so. To me we say bi happen me. E wa me bag ni. Can we be me bag ni ma yi. Sika ehemu ne. Me health insurance na ko really ma se the point mo ka se sika. Yes here. Wo mo yiri na te dru SDA for no no yi wo mampanso ko SDA so dan no. Ha? O se madam ye wura e nya ko tie si won ti. Eti mi ya mi ku ya mi ku sa o mo afa mi bi o ma bi bia na me bag ni ya ye. Mi tie mu tem me hu da ka me. na wada hu ba bia be fa Eti ka so mo say wo no ye o yu ni sika na dia o ko ni sika mere ni. nyamtre masa na mambonte kwa no so na akomoko na be da wako abra fi wase nyo no o Eti di pa ho. nyo no a What there? If I cry, yeah, and one for the sick, I'm ready. ati sompa na obedan ni pakroka o ma ji abra fi pa na o mom di we adi wo no I can force me the power, bravo, more car for no. fra mate aye wona me enko anim ati bama sare mahoma no so sia ben am sa manfo won sam kapapapa ati yentwa o da busa fo mama metam kitwa bi na me ni nkomo na me bia homa no be 30 minutes di amamo wa obi arobo wo ka mu no ma yehu simple kwa be ne fa so na yehu sade ete we yete ase na mu nkomo ane yedi di masa mo ye na ran kumasia bi o ha posifo pam mo ebi o ha anu bre bia ma obi anyirem wo ka num Sompa 93.1. obeyire wakanum ayeden somewhere 207 Ghana at 50 okay yini sika enti bla yini sika no oni ye tintampa awokanum awakanum ena ya one thing is when I see from na unika no mu a ye be ko ejaw okay and do wakanum na ye problem de mai but when I see from there ekoba so wabie do na ne na ba akusiwa wa bie do na ba gusu wa intimi emfa ne nko onze at times duru ba bia na ensama ne adia onya o calm down and those who be ono ye gidigidi na so be ye gidigidi a se wo driver na be kasa but nye one passengers ne be kasa and you ma wo driver no ma agupu ko fusisi ana the problem be there okay enti de wo kan no chese mutimi pretend to say nkrofo no mtika num kra munim wo mo etimi president etimi yesa de no say ye nim wo as me nim wo enti fo an say obi abetena ka num o so obi ayi ni sika wo mu no wo ne wo na ye adwuma na wo san atwa ho te say de wo pata wo mo matwam say entokwana no aye den no me driver no e na mema e wa yedi because me ni wo mo kasa say
omu nyina ye passengers say akoma beto yem na ede asumdua ba no obi aye esiako but obi ya stubborn dey stubborn no ye gya no kwai ye yini sintem ema na ede ema no eko ena say de dede beba ani panitika na emu a oja ade na to ka no aye de no afa na ade na oko but the mamene kan sisi ya no again na odika afria no kan sisi ya at times no kan ho ye dia na ye nam na ye kone ye ba utimi busa obi se okoi ana utimi bo na mani se Menim 93.1 sa Tofi na ojina wozi ametimi aga Menim baby a e wo peka why busy Tofi okoi ozo me ubeka baby a oko ebi kura na hunu wahu Menim o TV so keke hunu na mehu anim but unhye da nime abije Menim abije metimi aka jira abije se abije okoi na ho te say me no be bo amani se de no matam watana kan metam watana kan obesi na obi wade encha ho odade metam ediesiwa wade enye de enka ho odade na ni nyina mu no na ehun se no wo fa obibie mu ana aye struggle na aye dede e wa na ode adwen ba se ene yenko akla se ahana se na dede wo ha de a yenko nkran and am I kwa client wiki bia na kwa klaba and every week bia na kwa klaba esa mo contract na at times Bible say Proverbs chapter 28 verse 30 say the okata na mla to so nya plonda wo kana wo jai no ono awrade be dey e de be che no but ensem we American nyina mu no esu na emba na enka wo sen kanisu be e de e ulome asa that time 207 na ya akra kwai na ofa ekwan so a basis no mfuturu pa unhu ba bia ya obi ansoma bet obi huhu ndi no wasoma obi ansoma bet obi huhu ndi no wasoma masa yetimi hia nkwanhia e wo kwano de be hunu ankran kwan mu no enye easy so that was 2007 American at Ghana 50 no guy no call konfu bi o e wo tafo ayin blonum e ma na ya de ma no but nipa no pie e ba e no a o start so be sa bokoro no bie mu no o se wa ama ne ho and the one man one there that was 2007 Americans them no one ban no mine no ekoi kope ni party ekope ni pankase ne nan ne nsa e di yade e di tia ne squad no monam ene ne nam no it is 2007 na ya se ye ko akla no Tofi onipa bi e be fa ni bia se ye yi ni sika bia no asemba nipa ne shouto nipa ne ya struggle ena me ye kodura akra ena mka kire ne se masa na Menim se die nipa no ene ya struggle from Kumasi to Accra no menti ase ya enti no mayensa nkonkran mayensa nko Kumasi yakofa labadi na ebla yakofa labadi no eji obi sika na fu Sompa 93.1 enipa no e de egu ya so extra ene extra gay e ma mede kan dwane enti ye beduru e friends residential area ho e de ye beduru usuru anabato ho no ena me branch ye enti me branch ye na no afro 207 bi enti me branch ye na o kan yem say ka wi agema de ndi no chesi ni mame enti bla me branch ye so no na me fa obi ho edimi asa me fa obi na omode ka no e cross ye na omo bi gate enti na aka ma se ba bia me nsa we ena gotani na ma to gotam enti me hu sa na ekwan kitue bi eda 27 no ena me yifa ho ena me akire gate ni no bompa na ye de etwie ena me koi edimi ko na me ka kire boy ni se me kire guy na ono de ye nam ni se se ubetua ono ne gang leader mo ne so ubetua me ka wen betua so wen tua me ka me fa ho
Okay. Na mekɔ Kumasi. Sɛ mekɔduru Kumasi na ɔma me sika nkɔyɛ sɛ sikula na menya me nkwa memfa ho mekɔ Kumasi. Na mede m'ani kyerɛ Kumasi. Sɛ mekɔ. Betata mo wɔno na ayɛ fan ada. Nti na ne tiiɛ no na me wɔnkɔkɔ. Na ne tiiɛ na me wɔnkɔkɔ. Ada no menim nea da bia meka sɛ the Bible say deɛ wɔyɛ nyame ba biara no woyɛ dɛn woyɛ nyame ba. Nti ɛyɛ m'adwen sɛ mekɔ na wama me sika no koraa na menya meka nkɔ kɔpɛ bosan dɛ ɛde atua ɛka ewura ne ka. Na ne tiiɛ na me wɔnkɔkɔ ɛna obi sɛ hin na mewɔ ɛna sɛ maduru nkɔkɔ dadaada na ɔsɛ adɛn ɛna sɛ meduru no wama me sika koraa sɛ memfa nyɛ sisa mede kaa no yɛ dɛ mede kaa no kɔma ka ewura because deɛ ɛkɔ so no ano ɔden enti no mentumi na mede kaa no ɛbae mebaeɛ ɛna ɔde m sika maa me sɛ memfa nkɔyɛ dɛ memfa nkɔyɛ sisa ɛna ɔkɔɔ malam ne hɔ ɔbae na ɔkɔɔ malam ne hɔ malam ne frɛ no na ɔkɔɔ no hɔ na ɔse sɛ wo deɛ ɔde ayɛ me no ɔnkɔraa no bia mogya nhwɛ ngu a wo ankasa na abɛyɛ dɛ wobɛwu. Nti ɔkɔɔ no hɔ ɛkɔkeka nsɛm no nyinaa ne ne kɔyɛ adeɛ ɛkɔyɛ biribiaa na ɔsɛ wo ɛna meyɛ wo saa adeɛ no anka mebɛku. Nti hɔ na ɔkɔyɛ ho adeɛ na ɔde kɔhyɛ fam no kɔyi kyerɛ ne sɛ wei ɛna meyɛyɛ sɛ nka mede ku. Nsa na ɔkɔtua ho nneɛma a ɔyɛ dɛ ɔyɛ. Nti wotoa so ne yɛ adwuma bio. Ɛdi den tam ɛnkra ne deɛ yɛkɔ toa so bɛ saa case ne baeɛ ne deɛ mansa mfa ka nkɔ akla bi. Ba na mo yi no Kumasi. Ba na ɔwa ne abɔ afam baako ɛwɔ Kumasi. Ɔwa ne abɔ afam baako Kumasi. Bɛ akla ne deɛ ka se yɛkɔ akla ne deɛ ɛyɛ continuous. Yɛkye wo. Yɛankyeme. Enti no ɛbla yɛkɔ akla no mu no yɛkɔ pie Temagab. Bebia yɛkɔ akla deɛ tema dodowa Flenza Madina ene efienyamu nkran fikyire won nkran efinfi won de edura no pa ye kon nkran fikyire no edura nwumla na ye na maba mfinfi no enti last time bi na ye fa tanka driver bi ewo gabo tema gabo enti bla ye fa no na ska won ho enti ska won no na obo okura waste bag ni bi enti waste bag no mu no na okasa me mfa no ena ofuka bia na obi kula bag na bibia nim ana okura graphic na bibia nim hwese nipa ne yi ana se ofuka na nipa ne se seat ne nye enti me yet seat ne yi ama hwese nipa ne yi ana se ofuka no na nipa ne se adana da no no amansu maka no na yi no ka nza fa hyewa emfa nhyewo mo no amefa na de nhyewo omo pe wa wia o se o ka se gate ni nya mo ni mla won so o pe wa wia o buge sit na to na so se ne nan lock a o pe wa wia enti ne mo ni emla won so enti nkrofo na no mo eye sa de no menim se ache omo ti ase ebi o ma to ma men kan se mo yanza na mabasa o ye ko Temagabo de na meka no de si wo no na eno ne ade ana me hu pa ejini pa sika that time ko fo sika no twa ba kakaka no eje almost be 1000 na ojina junction so sa se enka o twen se ahu ahwe ka no edi me na mka je me ba no se sa gabo ha na yan de yem free hanko because nipa no onkoi o da so jina edi yes se nipa ne china ano no so kan asem na wo challenge na o be prawo asema be ba na to benya baba mende wo kan na ma yedi na mende na chi na mende ko edi bila nipa ne ye na dwen se bi nane me ho na me yemewura gabo mu ho no ene nipa no twa na hu kan se kan ka we na tia sie na masa adane de squad a ba ne ade no o yiska no
na sika no two sika no na nipa no sisa still kura nipa no struggle so be wura ka no di mu yi sika no to eto abonten o yi sika no bi to eto peten o yi sika no to peten ya no nipa no so struggle so be ye dey nipa no o yi sika no struggle so be ye dey o be to ache na yi nesi enti yazo e ba sa so a wo ma ye nesi a asema ba enti wo driver ni no wa mo ani anya den na wa nkwa asem si a wankasa no befa obeji hu gina enti no e ba sa na squad ba ye ne ade ne e ba ne de e gina just seconds na pau edwane mamponte kwa ya so ya etumitu o ka mamponte kwa ya so that am fina na kofo ka na ba o de pijo bi na ba yeah police for car no police for mama straight bullet but na yon person mo chill o mo chill ehu ni pa ba ya utimi drive sa car ni sa elza nka ko mo fire ye nyina gu push bet wow na nyame enam ne tumi so ama no amasa nti no de ma me ku di afiase me twa me hu flit ate bia ne ablabonum ana mene sof maame bi ene sof ba bi enam na yeye adwuma emle bi o ka kire me se me hwe yi na ensemsi na eba na madam fo bi ma ko den tam so san krofo na me no mo na me twom afili makwam okay eti sa kwa no menim ba bi o firi bai nipa foforo okay menim ba bi o firi bai ti me ka firi me sana me nika ti na ka de ya adwuma no no ene de ka na ya adwuma to ono no ko bia 2 days na so ma ko 2 days eno de ya adwuma age eska wodna yemfa enye eyi enti one day ena ba na adwuma se that time so no so ya sa adwuma no bi da ena ba na adwuma se yenye sa adwuma we na evidence na sa adwuma no munya enti no ya beboa me that time na metika so da ye ehu se na squad pam me epemachime editan kura enam so a bija na saade na ba ma kwa mu no entana ye hwehwe me on the spiritual be 2 years to 3 years tina me nko saade no bi enti ba sa na we ni ba ma kwa mu yi ni ma me no tafi ye emma makoma mu ma dwene mu da no enya obone fo de nam no so edi wura na dwi ma ne be wura me ndi dena me ya driver ne se me be tena akiri di last time you call a friend say mampon e black come mampon ba na ya fine nya pake ka no wable po jansin the black pake ka no wable po jansin no na ya fine pa na boy ne kwatana ka ne stie no say yenko but yeko ne enya obi a ye be fa no ene ko enya obi a mfa no ene ko pie santase road ne fa santase ne ko 3 ne ba 3 the black ko 3 ba 3 ne hu se maame bi ene ne kunumba be around be 11:30 to 12 anajo de hu se maame no e ba na no ena ejina ne fa data na maame na kokwaso ena eje maame ye fa maame ne tenem ti enduru ba bia ena eje maame ne sika ne na ye wona ne funzo wona ene ne ma na ode ko kwaso ena eje eni sena ne kunu no afaka namba no enti di be 3 weeks to 1 month no de kana ye adwuma de kana ye adwuma na Santa run about ne kunu emu kana o kasa dropping ndi den tam na boy ne so nim se sa de ya gine sika na phone no ne kunu no ana se o ko adum to onya de onfa ne nko na obehwiri tena ka no na o de ne ko enti o ko no kasa onwura Central Police Station to de onwura Central Police Station no na o se won twen no oba no right regional CIDO no ko fa police for the police for ba the police for the buy now and on be right on be ebe chi no e de no ekotena antabako no mo twen no masem ti den tam so na me ka say e wo magazine a me ye ho adwuma ndo ma frame me anopa no me phone so num ye ti den tam adeni be si
ade be chia ma ade na si no na mu se sa squad na ehwehwe me no de gumi so me landi bi ani agadame nti mo afle me phone sa omunya ti bla mo frɛ phone no me na 3:30 to 4 na call ne buy so mo frɛ me so omunya phone so me num phone na mpeke call na me peke call no ka je say ya chi boy bi e was Central Police Station no say ni also in the bokro no wan kan sa o say kano e me media didn't tam no kan sa asem na kire me no na o be ka say ya the change aye dey e da kire me man to me anya won bet den tam so a na me ne sa squad ne nam no ne we nam no hu se problem bi aba mentana ho adwane nti we na si ye no a mo frɛ me no to be kan me na me nya kura nwe me try kan stand na for to no wom enso me koto aduane se me de kwohwe no me duru Central Police Station one o mo se kan o se wodia na se ni e dase no obeje kan na blesse e no oje kan ofi me try me kan dey mentimi anyima na hwa na de klepo me wono edi omo comment na kula gazo omma ebe na hwehwe asem no da nti no mo de klepo ye nti ye nhwemu ye koba no na brother na ono ne ka no ni nua no kotu eska ede ma ne nua no yi ni nua no nti ye was Central prisons was no I all remand no na me hu se boy no be yi na free majam do di nti o mo de me esuma na se o be yi no wa ye wi eti na che say wo call Central ho ne che wo edi me call Central ho ne che me okay ti omu jeli wana me call Central no e no mo che me ni me nu nyina enti no na ye di court akwani aba a ya twen statement a ye di asem no to mo de kwa du no boy say e dase ye jiska bi wo se ni sisi ana ese anya no kure enti no ele na mu anu ma boy ne be na me kem that means on man be na asem nyina be dey abegu me so e den time no se me kan asem bi asa afra ensem no mu a asem no be yekese enti ma mi jae ma ono no fan that was 2012 December na onya be na okoi na yademe wom na yademe ko na yademe ba yademe na yademe ko na ba and the same nyina ebe bo me that was 2013 on the 16th January na yade jail me 30 years yademe ko Central na ebra me wura Central no to fi man fa na easy na me pejama ni kire awrade se na menim enti onfa me mfon so nya da nchem na de ekoso wa ha bia no a eye bone no o ma me nyimi hu mflim na nyame anim no kule ni tofe me de hu tu nyame so na nyame so eyi me frim na de na edin wo ho ene de na ehu wo nyina no nyame agi me frim niema ekoso no niema bone e wo ho pa prisons wo pa o ba ya di sen me ba en say on the 16th in Nambai 16th January and Nambai okay it was 2 weeks more ti ejele 30 years it ejele me 30 years or Central custody na ayre na opie nyame nam odumfo bi so to that time na me call na me dem won to nyame so na mbompa yesre brade se brade na nkasa enkai me na emfonso amaye no omfa ncheme na onyemi mfrim na nyame so etie me mpaebo na medem ho so eto ne so na oye madum ema nia na me ye nyina no wanyina ni ahintame enna modumfo bi so ne eye memwa okay a braining team me pese you 4 minutes na me ni udi wi na me koma home na so ya jelu 30 years udi sign your prisons me did 10 years 6 months Sompa 93.1 6 months no kra na for mo
6 months na ya remand na remand na ade be chan de be se bi atofe nipa wu said that we anga me no mi no ya tisa that way mu no e betimi afọ nipa be 150 betimi afọ nipa be 150 na emu ahomete ne emu atete no tofe enye easy na nka nya ble na nka yewura prison no mu a nka tofe enye easy amanfo huna man ne bi ne mu bre e wo prison tia sie na obi adam for 10 years oni ne walante kula wo hu ne walante kula yehu se obi be boa no ana obi be yi no what I say ne walante kula no wo hu entino menam afidie so asre se Ghana mpanimfo ene St. Antonis ene oman mpanimfo no se omuntwe omani nkwohwe prison obi atwa 40 years obi atwa 34 years ena enye sentence tenten no so na sesa enipa ablabo tofe mekan dabi enye sentence tenten ena sesa nipa we sure opa manipa ni twa 1000 years se oso on sesa na dwena do tie na otie tinye sentence tenten no tam kase na to no so na ko 100 years ko 50 years no na sesa nipa na dwena enya na sesa nipa na dwena obi betimi awura police station ne obi betimi asesa na dwena obi wura remand ne remand no timi sesa na dwena wo ya ukọ krachi wa omo ho no asa oma dem from obi wo wa ya chi no ya akura ese me that case enipa no ko ni nya asem ko bia na busu afọ no ko mu ni ho ese omo ntiase enipa no twa sentence na bia 34 years bia 40 years oda so dem we ukọ na ukọ hu no enwom a wo kire ene nyame asem mo sua wo wa tofe enyo bi na be ka kire we se eyenyi wo mu to mu delay ena ye nkrofo na nkasa so mo hwe yeso no tofe obi eni wa obetimi aka na dwuma ho asem ne ho obi ade bi opolutu e kanse papa fa na dwuma ho o de ase ye bebre wo wa ka won deserve so be ye prison officers bebre wo wa o mo deserve se de ya na o mo deserve se prisoner for bi nye na bi ebiti se bi yese no the same thing ena o mo hwe yeso no mote o de ase ba nsem bi wo na wo kan enkobe bia so untimi nkire obe kan so enkobe bia di oba so kire se obi ye bone ne de ne koto prisoner ya wa mo famu no mo ti ase se bone no na de mo akopie ho ana se mo fi se ho nso ye punish mo nipa ne ti ase se bone no a wo ye ne de na ko wula ho but wanunu hu se ade na ba ye no waye na osre da bia mpanifo ni biba obet yesre wo mbet de tia neti okay yesre wo mu na eho no so no krachi wo no adwuma bia ni wo bet ye de ni se wo mde wo ko krachi okay na ye wo kumase on kumase mle bi incidents bi esi wo kumase na kumase okay but prison officer ka say prison for na esi prison but na yi prison na esi prison to be o lo ko me 5 o'clock wa lo ko me 5 o'clock na de na 8 o'clock wa prisoner ni ma de na won ye wo black coat for say on prisoner for ni bo yi wo so mo hwe assistant ma officers no mutimi mo tana e wa be bia 6:30 to 7 ansa no mo so ayere aba inside eni say prisoner na soja e wo yard ni mu a o ye friend say black coat for no mu ana wada for no mo duty no mu ombe hu seja so that down na Ghana bo match Ghana bo ne Cote d'Ivoire no bo final match ya hata ne ma ewo friend say wo ne bi so ho but on enkantankanta ne bi wo no na enkantankanta no so na e bia na ne ma ne bi koyi gogu aye ntimi nkoyi okay na aka ho enti ne ma na guwa ama na do so ama na wo e den tam na nso ne start say to no wo ya no so aye de aye mre electricity wo ya na aye mre enti bla nso ne to na tender ne tie ye no ene sea light no ena ne ma na agu fam no epaja so enti yana ne ye ben sa 26 27 28 one de na ben bebia ne jana wono okay enti e ma husie ye dai ewura danum enti president mu ze yin na ya hye wi ena
the leaders no more than because any yen struggle ni mu puno no ni MP and the blessed struggle bu puno no ayi nya kwa pie no officer for no blast be puno e ma ye na bla ye tisi abonten no but ye nipa no binum no ayi wo yin za do no ebinum na adwen no adurusum e na ebinum so adwen ye papa na de omo ye no wo ya de ho no yes what free inside or outside jina outside ho na ma omo mlamet emeye don be yeah pupia mo start SS enema o say politank o wula a friend's office e ko say office ho SS be person na documents ne nema ne ba bia ye de aduane gu na o say ho nti o say ho na wantimi yanko no then ade che besi otaze enti sa no ma we nyina mu no ena enipa ko fae but o frɛ piano sisi ana piano be ka say say ni sisi na please na for na de Menim sɛ dakro central ha Piero no e mehuni papa me ne no ɛwɔ ayonkofa me kai sɛ mabɛbɔ live band bɛm prince akra wɔ prisons eti dakro yɛne ne bɛtra ha na yabɔ nkɔmmɔ ne ahwɛ ne ɛkɔ di wa wugi tum sɛ wanya obɔne so akatua nya ho asotwen Tofi majatum sɛ menya me bɔne so akatua ne ho asotwen na areho sempa ya na mba na me wura ho pa ne sɛ na me wonkra mienu bi o na me bae no enkra no omo hume o enkra no hume that's o kono aware me kona me no ba bia wo okay endi bra na me na wo no me bae no enkra no mo hume then time no mo be 4 years the omba no ba o manya be 14 more 14 we were 13 we were 15 in the panini were 15 na we no e were 13 they afina mo ko 13 na arewo sem ne say me ba ya ansa na me friend kura no aga so mo papa ne me but na me no mo din komo all right but ansa na me ka chiro mo say papa yede enemy afina ma yede afina ma ba na Tofi one thing is say nyame enam na dom so e de na sema de asemanum okay say menka emanema na wona oye nyame dia no nyame nam so na omsesa mwadwen na mo be nyame nchen ende se mete me wo sempa kan kese a me kan nyame asem na ye wo ya de wo kura no program na ye no hu bipa bi kura na me de ba hai okay enti no me sere Ghana man se me hia fidie me de be evangelism na me de aye nyame adwuma na ama nyame adwuma to atimi akoso enti me nam so na mo fidie so e de sere Ghana ma de wotie mi bia no na ni amahu no nyame e de na sem so ahyemenu no se menka na wona wotete bia bɔ ne mi ni abrabo fimu no ene ne a wo se ne beboa wo no enye ne beboa wo okay na nyame nam mate waka ne sei no de mema kwan na wo de wankasa wo number tudwa ebia obi tie yen obese obma wa fidie bi ana oboa wo na wo nso ne wakohunu no odi hu adanse e kire mrante ne mabawa boaboa ho mema wo de wo number no atudwa na afede me nso mabie ma homa no yemfa asra kase ema ma Olivia ma Olivia ene Biankasa Messi Yabolivia Enterprise Omakofa smart food and now no pass uti ma na one on my here would do watch na we near a cofa side duani we at the buy ye titru a one kasa yare na ukodu South Africa no say nye a duani we and a J Yabolivia Enterprise ma and kane on tinkwam no sidabi but who be passe ya I was say medeko ema minuanum Ghana for enso edibi eti abusiafo ya Bolivia Enterprise was smart food wo oat ho na eba eno a 23 vitamins and minerals na omega 3 ka ho amino acid so eka ho na ni nyina no kire se wo high boy energy ye protein sam no eboyen ye diet five chise bi bia no ya Bolivia Enterprise na ni nuane ye wo motabella ho
yɛwɔ future life smart fiber wɔ hɔ yɛwɔ future life protein ɛwɔ hɔ titiri ɔmo a ɔmo wɔ sickle cell na ɔmo nipadua mu no ɔmo ho kyerɛ ɔmo no high protein no nokure ni sɛ unya bi a ɛbɛboa wo papa nti sɛ wotie mi anwummerɛ yi a yɛasoɛyɛ no ɛwɔ alignment na kyɛ sɛ sofola asana meka alignment opposite multi home dan no ɛwɔ hɔ no yɛne no ɛna ɛdi nhwɛ animu number mienu a mede bɛma wo yi mesrɛ fa frɛ wo mo diabetes pressure na tete wo yadeɛ bi okra wo hɔ a na ne nipadua no emu hyehye no ankasa burning sensation ono atenka wo widie nim sɛ ne ho hyehye no me ba cho ne nyina no future life adaroma ɛyɛ aduane udi no na usenya yaresa fra 0246 0246 01 50 0246 01 0150 and as 0242 878 090 0242 878 090 bomodi na frɛ future life smart for na kokogye aduane ni bidi na amoa wodi no na esan so ma wa pomden we di echa say we di aibo ba kunkum no mami no wodi future life no na omen wopekra fire breakfast anopa no eno na wo se wodi na amoa nipadua no new one bi kura aba no omo ankasa wo nsuo no wo fa na osan so ewo aduane no wo fanti wo kabom se ya ubon se afra na aboa usronko kwan so ti pomoden na frɛ ma Olivia ene ni kunu na omo ema obi 0242 878 090 0242 878 090 and 0246 010150 me pacho omoda roma ena omo asoyase a yede dwumadi a wato ne din na menim ede ebrewo sabre die mame nkwa ahoma no so na memfa course kakra mebewie kasimanum a na menim nuen abewie na mama no kwan na ode ne number atodwa wo mo bi na pese oboa no titru ade o so wo pe eye kwan obefa so a obetumi akanyame asem eno ene ne niso ade ho no 0551931931 0551931931 0548931931 931 yenkwa ahoma so na yenkodi nko hello Tofi papa okay obi apeke open ana me buy yale or me ba hospital me say o 4 times na na am ka se pa ba ke pa me ka no ne kwa ko mo de ama no e di fa ma di ma le yi u ba no o si ye no o mo yi ko ha ai ba ji mo so o pa na ye se di ma on ke o ne ba ba ni Mate hello yes sir good evening good evening good morning for mu dia di pa what's what you can yeah what I hey me wi saka o tell you so am total if you go me ku mo mi ni ba nine le ba ku si ni ko from say ma na ti e me so ta ku ti e mu ko le fo que cada se botou tata 2000 kana se sai ko taro kada no je no ave kai pia leko o ti fumento o prime o so prime na o mu karo o yi karo ya ma pe o mo karo ya ma ni ba ko se na ma drama e ni ko tu te ko da o ka tem se ka ti se ko do te ni mo so o de ni ko ni ni ya yi nam so ande ju sika ni ya se de bu ya to ya ne mo te ni mo ni karo ni beme ni amwe ya ka do so da ni ko ni se na ta ko ta no to mu eko ni gbo o ti ko mu ya no me wa ko ko de e de mo nyame o ko mu di mi sa Mate me da Simon amre bi hello hello
Very good evening. Good evening, senior. Napum. Arade Adam. Benami Asi. Program Brother Mazika Kra. The premier just because it's free. Okay, Mami Tio. I've not done out to Menim. Menim and never baby work on. That situation now with Menim so different things in continue and near as a good one. But we didn't keep Nami has not met you, but maybe I'm not mentally armor. That's why we produce a drink. We'll be thinking about but being to them on here. I don't for more than next year. They are every month. Let me go on a course. Okay, that's one in an hour prison hall. Okay, Menim say producer. What's one friend? Your friend is just look at the boy now when you. Okay. The friend, you when you do, or when you do, doesn't come to anything. Okay. Okay. It has also be before for the door call home. Hey, more yao. Me that say, actually, reading come on. Hello. Hello, Tommy. Emma. My dear. You so, Emma. Your friend Ken, you said you're my good feminist. Driver, me, I have to say, not of him. But now, mobile, yeah, and then, oh, now, you do when you pay someone. Yes, you can only put it. Time in the pool. You could be prosper, no. But you just Tofiakwa, I could hear. Now, I got 1,500. I did the year so. Now you do, you could your bank, Ghana Commercial Bank. You use can be a hospital, you. You Pia Montian on him, Papa has a boy, many. You need a Papa anymore. And your class, you looking for ever free. So if you free go so commercial bank go to pay they do on my PCR. I said, don't allow to that many years will be a man here. If any of you Tennessee, anybody else has 1,500. They forecast to go to draft for this. And then you will say, I come out here. Indeed, driver needs not driver near the team. Damage them home. Mate, me that say, Mount Yamrebi. Hello. Hello, Tofi. Good evening. Good evening, Papa. Apombo Cordy. Arade Adam. Tofi, me say, me say somewhat to work on. Me dey be come to clear mukuro no. You process that one house from. Tofi, me Canada. Me see me for car. E wo kuro flu. Traffic light. Tofi. Then I'm in airport. My general for then about to front. And about to theatre. Me for can you say ko ni ma na de theatre no. I didn't say I can't come to say because I didn't see I can't see from. And me and me my time. And I go to front to use the car. And me struggle and me do door no. Me do door I'm then I back talking I can't use together and to go speed. If you want me to not that to be a children who say oh baby also okay. I know my life is such a bad it makes no movement. It makes me and me a first I'm too so to channel to a farm. It said they did in the rest you wouldn't contact. At that moment in the doom of the vehicle. And then yeah, and I'm driving the street. Which means when you need see. Can't you so cool? There's a family love for number that came in the top form. Then you see me with the coupon and the family, mammy, and me, the baby, and the top form. And then let us finish down the hot form. You see the whole village. You see that Sunday now, so way out on the baby. But I'm a lot of stuff first year. And I just see the whole year. It's a I do be the near car, the cafe. I'll go. Okay. Sure. Mate, me that say. Hello. Hello. Good evening. Tofi. Yes, sir. I'm just saying to me, I'm going to cook Kenyasi. If you remember, Kenyasi. I want to pass it on to you. Then tell me. Or she am more similar to Kenyasi. I'm not in a new way. Before I can't be doing Kenyasi. We go out saying,
That's the Jabakuna General 50 someone say, Mendy, or the mother ever into one year someone. The other one is the man is there. Miss Mina is someone, or Miss Mutumbo. The two good to me use to stand in the man and I know Miss Alice can achieve it. Yes, and this no more local gate. Racing baby, racing baby, racing baby, racing baby, it's in the phone in the read. Fra. Mami Fonsi. Bema. For number 2 Jawati. Na ebia na oba ewa mesre hwe de ohwehwa ne se obese o kanya me asem. Ti bia na kan obi akoma. O mo bia opese o de boawa. Taw mami ntio na me bra. Tofina me das me cause na me walances. Okay. Lance enozoni. But 212 na ewuye. Nti enozo no almost on kabe 6,600. Ada 6 million. Nti misle adum for say lance no betimi asa aye adwuma. Na nyame adwuma na me ye no muso no metimi asa aye adwuma ye dai. E de aka ho. Nti no misle adum for say omwa me. Na mintumi enye say adwuma no. Na ye share rade animunyam. Nti me number no 0543 0543 56 56 78 78 59 59 0543 0543 56 56 78 78 59 59 Mati Sisubi Mami 0543 0543 56 56 78 78 59 59 0543 0543 56 56 78 78 59 59 Edin beba no oba edin tino. Okay. Nyan kasa mentimi nya emi nua ba edin Geneto Usua na beba. Okay. Geneto Usua. Okay, abusiafo biana obi tie na obeboa na ma ne line sisi wetima ko renew. Eno da nchen a ne botai ne se obiso otimi nya fidie no kanyame asem. Omode na boa no Geneto Usua 0543 567 859 me nua ba bi frɛ me part or DVL menim ti part mam e bia na part per se or renew ne license no mana part nga meda wase o where ye me bre kra so okay part me ma hu se o frɛ me menim DVL na o ye adwuma enti e bia na o pese o ye bibi e de ma no enti abuafo ha ne de dwumadie no esi adazoa aba woni ne nua ebe ka bom na